سلاوريز بينارين هجاج استديان دنجي أمريكا لواشنطن بايتخت بخيراتنا ودكن دفي برنامج نودج كردفزيون تم باش بينارين هجا أما أفرو بهرما كردستان دست بكن روژا دوشمه نجیروان بارزانی وکو سروکه هرما کردستان سوندا خوخار گلو ده سالن بیدا و چه آستنگی بین پیشیوی پشتی 2 سالان جی کارکتنا پست سروکاتی هرما کردستان جی اگرا قیران سیاسی و رفراندوم سرخبون هرما کردستان یا سال 2007 پرلمان کردستان دنگ لسر قانون زندی کرنا کار سروکاتی هرم دا در رسمکا بیوینه دا لپایتخت هرما کردستان به آماده بونا سروک کمار عراق و سروک پرلمان عراق و کار بدستن بلندن ولاتن هرم و سرکرده سیاسی سروک وزیر بری هرما کردستان نیچیوان بارزانی سوندا دستوری خوار والدفرا به یک روز پرلمان هرما کردستان به 87 دنگان ارک درست کرنا حکومتانو دا مسرور بارزانی به گوتارکا کردان نیچیوان بارزانی سوز دا آرامی سیاسی و اولهیه بپارزد و آبوری هرم ل 4 سال بیت ورار بکد و بنیاد دموکراسی و آزادیان قایم بکد نویسکار و سیاستوان ابوبکر کاروانی باور دکد کو کسایتیان رول خوی جدا هیا لی پارتی دموکراتی کردستان و یکتین اجتماعی کردستان خویت خستین چارچوبه که دا کو باندور رنگ لسر پروژن وانیت سیاسی لپاش روژه بکد. بدلنیای ولا ولاتک اگر دستور و سیستمی شیتیابه کسا کان رولی خوان هیا خو اگر ولاتک سیستم و دستوری تیانه به کسا کان رولی کی زور گورتریان هیا رنگ نچروان برزانی تایبەتمەندی خۆی هەبێت لە چاو کاک مەسعود بەرزانی پێشووترە بەڵام لە هەموو کات هەر کەسێک سەرۆکی هەرێم بێ یاکە حکوومەت بێ محکومە بەو جەبر و چوارچەوە واقعی کە یەکێتی و پارتی خۆیان لە کوردستانە دروستیان کردووە لە هەمووشی بنەڕەتیتر و گەورەتر و سەرەکیتر مەسەلەی دابەشبوونی کوردستانە و نەبوونی حکوومەتێکی یەکگرتووە لە کوردستانە جگە لە مەسەلەی پەیوەندی خراپەکانی نێوان ئەو دوو حیزبە لە کوردستان. رادستکردن دستالات یک جبنیاد سرکن دموکراسی نه لهر ولاته که و برزکاروانی دبیجت نبونا دموکراسی تکا پیشکفتی لکردستان ابشی وازمدیتی با رادستکردن دستالات پیدا کریه. لکردستان تا است دموکراسی که نگشته اوی آلگوری دستالات بخلقانه. لبروی تا است جوهری فریکی با اندازه نیه که ما بتوانیم چهارشتی ویلی بکنیم و تا است خوانی هالبجاردنی کی پاکو بیگرد و داد پرورانه نجیل بجوری پیورینی دولتی کن بوی اوی روی دا و بروی من جی گورکی دو صلاته نک آلگوری دو صلات بمعنی دموکراسی که ابی لنوان پروژه دیدو هز جوازی کن لچوارچوی کمالگاه که بیت دی لری مکانیزمی هالبجاردنی کی دموکراسی و داد پرورا. دادپروری کاروانی به حزدکت پر آستانکن همبر د سالاداری هرما کردستان عراق و به تایبت سروکنی هرمه لدما قیران سیاسی و آبوری و پرزگریکن اولهی و رکنکفتن دناف مالا کردی دا رین خوب کوری لهرمه هنه وکو مامستای زانکو دهوک سامی ریکانی دبیجد. دیدم یعنی کار نشیوان به مقونا غدا ده گله کب زحمه بیدم. اگه هرچند در 4 سالاتی دیدم پتر ده هندك بنياد كبشي دانيت اما ام بيجي تشرسيا كيش شغل ديتنا من جل يوب زحمه بيتن تايبت او جل كيش السقاط الداخلي تحمل ناف حرمت خدها هي وقد يجي جل العراق هي جل مشاكل اقليميه هنا الدوليه هنا او اهميات دخازي مطالب هنا سلكي افريكا سلوك هرم كردستان كو افريكا عندها صلاحيات بتدي الاشكالينا هميو بتبيا جل كم منظم في چندي هي روشا جیوپولیتیکا هرما کردستان پیدوی به سردریه کاجی یا نافخویی و یا هرمی هیا. مامستا ریکانی دبیجتن اگر هفکاری دناف آلین حکومت دا هبتن سلوکاتی هرم دکارت بنیاده که با هفسنگی دگل ولات هرم پیدا بکد. چوانه دیوا بالانس را گیریم دیدم برای چنده مسألة إقليمية دولي بتر دي خو فرض كان سر هرما كردستان رولي بتر دي أو بيتن كوبشيتن حتى راد دكي بالانسا كي هند قاعدة شكلن تايبت أكيد هاري كاربن أو حكومة جالك هاري كاربن وأحزاب جالك هاري كاربن كوبشيت بقونا غاتدن تايبت بشتي 4 سال ديتنا من شتيكا أكيد شن بنيات أكيد بالضبط. ده تزانی که نیچوان بارزانی نرمتره ده سردریه دگل آلوزی نافخوی و دربه ابوبکر کاروانی دبیج تبریکیان سرکه بو بداوی اینانا پاشماین دوره و بریای لهرما کردستانه. پێم وایە ئەم پراگماتیترە ڕەنگە توانای مامەڵەکردن لەگەڵ دەوروبەرە زۆرتر بێ و دەوروبەرەکانیش بە کەمتر حساسیەتەوە مامەڵە لەگەڵام بکەن بەڵام تەحەدای گەورە لە بەردەمی ئەوەیە چەند سەرکەوتووە بێ لە کۆتایی هێنان بە پەژماوەی دوو ئیدارەی لە هەرێمی کوردستانە و لە یەکگرتنەوەی هێزە چەکدارەکان بە بڕای منەمە دوو تەحەدای زۆر سەرەکی گەورە لە بەردەم سەرۆکی نوێی هەرێمی کوردستانە.
4 سال بعد بونه چیروان بارزانی د دسهلات د سانه نابت و تبی گشبینی و رشبینی هندک آلیان لی برسف و لی روژن بعد و خویا بکد. خالد فتاح دنگ امریکا. دوی موسما جهو گنم یا بخیر و برده لهرم کردی لسوریه بویرین پر خمگین د قومن گو به هزاران جدونمین زویان کتنه بر شواتک به همپا و زیانک پر مزن گیهاندی آبوریا خلکین و هرمی مخواست ام وی بویران بشوپینن و هوربینی و بدن بر جوان دریکا اسکایبیره من جشروکاری سیاسی اکرم حسو پرسا وی آگری کر کاکی لپاشویه و نرخ زیانه چقاسه جه دربیسی اکرم حسو وصا برسلتا از خوازم بيجم إيصال موسم وقت خوانه كر باش بو بس قال لك آستنجيل برشي بون يك جي ويك زحمتي هاد شاندل بر جود كاري ما اب مثلا آگر از خوازم سرفي بشي بهتر گرانية بدن في بشي يك جي اب مثلا آگر تشكي بالكيشة اب نصالا او نصالا دوايا ام زراعتي دنو ام مثلا شو باندرا زراعتي الجمع لإيصال بشكل كي تايبات آگر لچند ورا بيك توقيتات بهبره فيت كبا يعني بشكل كي تواتري چيت بالباجار دربسبي الباجار ديركي الباجار خامشلو الباجار عامودي الباجار دربسيت البيني الباجار كي فيت كبا حب جيا فيت كبا دسبيكا موسم لالي قبله بو لالي قبله جالي ديرا زوري بو جالي ديرا حشاي بو وجده موسميوان بري مديه لاخواني الور جا جياتي منطقه ما لغور جماري هاتن دسته ما في فتره داويده وكونجي زانن ببرنامج متحده دسيسيه ما في هيفيده بنوشاك درخز جو سريسدي بينج محصوله جنموجه لسر استا سوري بهاتي شوطاندن از خوازم بيجم انا دقيقه بلكي 10 سديته ريفبريا خسر لغور آگاهی اندو هاتیه بلاکرن دسر دسد و 25,000 حتی دسد و 30,000 دولم شوتیه تقديرات ما سر 20 مليون دولار تقريبا خسائر شيبونن حتى انا خسائر شيبونن دفيدا ميدا ما يودد ما تشوده دماغ تشوده بشوشاري ما تشوده رخصنا داعش او ترورا داعش لسر مال براخوي نبأ داخستن بشوشاري ميدا او بربرشيارا في شواتي العراقي والسوري والروجافا والباشوري كردستاني راشتيني هر واحد اگر تني نلتر بس بيه اگر دول ديركي بو لغرقي لغيبو لآتر بس بيه سر 120,000 دولم شو دو لدربيسية سر 8,000 دولم شش گند هاتن شوتاندن ایرو دیسا اگر وکتیه دول عموده جی وکتیه لدبرین عموده وقت به چمه گابارا جرد بجن لوی دبری ام دخوازن بجن دالینن لدوفیانن اب اگر نشخو برهاتیه عليك جي چتين داعش لدوين وق او بربرسياري راشيه آليدن ريجيم لدوية خلقي الرجيمه ولقي وبهيس او نلشا اسايشا روجافاي كردستاني بلاكرن كچن حب هاتن چن اندامي راغاندري بنافي راغاندري هاتن قرتن ودبن تحقيق دنا لي اخواني اب شواتا شيبويا خوازم جوار بيجم ما مستا شواتا شيبويا نه شواتك نورماله شواتك دي الباجار كي چيت به وده همان دميده لشش حب جياب بيت كبه باجا هر سال شوات شيت به هر سال شوات شيت به بس نبي جرانيه ونبي مزبونيه بله لسر كارو خباتن ريفبريا خسر وجهن فرمي لويدا بيجن بارتي سياسي لويدا او دفراب خوجي يعني دفرك وقت جيه چاندنيه چه کارت کرن گو نهیلن آگر زیده تر ببه یعنی ام بیجنج آلیوان و جبو ومراندنا آگر جبو پیدا کرنا آلاوا جبو یعنی رخنت کرند بیجن ناهیلن گو او آلی کاری درباسی هرمی بجبو گو آگر ومرینه امکان تنهی دستیوانا ناگیج گو آلی کاری بکن او آگری مزن ومرینن
تشاوات بینه بريشا سادما اگر ند بن سيطره ده ند بن كنترول ده امكانيات ريفبريا خسر نه امكانيات دي برمزنن لايرو ملت بتراكتوري خو بديفين دناف ده علاوه دناف دستي خو ده هيزن لشکری چی پکه به پجبه هيزن جوهری به اركي خو باراستن بد کی جان ده ورد اگر بيت که گش هول ددن که وی اگري ومرينن لحجم اگر بلا مزبونا يو فربونا ويني جغرافي جبن كنترول درد كبه افيك عاد دواج بو درباس کرنا آلیکاری جدر و چیز باشوری کردستان به بتایبه باشوری کردستان جبر رژیم دست کیوید وی آگری دهیه رژیم دست کیوید هر وها رژیم دیجی مثلا روجافای و باکوری سوریه و ناخوازه اف ایسال موسمی مزن دیگه بناف دست ریوبریه جبر دیگه بناف دست ریوبریه تزانی گنم وجه محصول کی استراتیجی هر وها بریارا سیاسی پیو هاتیه گریدان به وی محصولی هاتیه گریدان ریوبری بورین رژیم دخوازه و بریارا سیاسی بشکینه ترک تزانی جالی کی ترکی گلک شوات چه بونن لسر سینور جالی ترکی داتیه او دوران عازل ماین تیده دورتا باشور بروجاوای کردستان و باکوری کردستان او دورتا بن خطه و سر خطه رژیم ترک ارتشا ترک اگرویت که و گلک جیا لدربسیه و لعموده و لتربس پیل سر سینور سر سینور اگر جاری بتركاد هذه نعم هر وابانا تالي كارير نادن جبر برجوندي واني سياسي تدن لاز بترم مثلا باشوري كردستاني غرك علي كاري بيدان وغرك باشوري كردستاني وبريز حكومتا باشوري كردستاني سروكي هرمي ام بيروز بايا بريز نيجيرفان دكن سر كاري وينه وخباطا وينه وبريز ام بيروز بايا كاك مسروجي دكن سر كاري وينه لالي كاري دعوة جيرنا لازم از بجماري كاري دعوة جير خصوصا بتايبت دناف دبراده ودناف دد سينوراده سينور فكريه تجالي سيمال كابا تجالي وليد بتجالي يدن غرك با حكومتا باشوري كردستاني هولدانه بده او آلیکاریه بشینه به خواستنجی بشینه جبر کاری باش و کاری قنج ت دعوت جیرنا لازمه ت من نیت جیرنا لازمه و بتایبت دناف دبشین کردی ده. د 2009 دا جسی مورتن پروپاگاندست امریکی بو القاعده در انترنت دا گوارک بلاف کر کو بو صدما سرکتنا دو گوارن دولت اسلامی انکو داعش زانیارین زیادتر دوی راپورت دا دو گوارن بریقدار و دو وینین نافیک نینکی دا لیک جوان پس نا خلافت دا یادن لعین تند و تیجه و نشان دا ام نمونه‌یکی و ریکێکی بێکارتینن gelek serkefti bû di feleka cîhanê de û bi vegerandina wan pê mîratê wan bi dawî bîniye. Jesse Morton ji cihekî nedya ji bo dengê Amerîka daxift. Ew li demekî bi rêveberê propagandeya rêxistiya El-Qaîde bû û damezrênerê bîraweriyên cîhadê bû. Yekem kofar ji bo propaganda cîhadê lê ji demê wî dest bi şermezarkirina tund û tîjiyan kirî peyamekî cuda di rêka kofara احول التقوى دا دوشينا. ویا کۆمەکاری بوو بکەن ئەوە لێ شونا وێنەیەن کوشتنی نیشان بدن وەک چاوە ئەو تشتێک باشە ئەمێ تەرمێ کوشتیان لەسەر جادەیان و یاریên زارۆکان لە تەنیشتوان نیشان بدن. کۆفارە جیهادیە 39 ڕووپەلا bi derhênanek modern û pêşketî weşanek cîhadî ye lê bîr û bawerin berovajî dewleta îslamî belav dike. Di gotareka kofarê de ehûl teqwa daxwaza kuştina cîhadiyên Daeş nake belkû kuştina bîr û bawerên wan yên çewt û xelet. Hevkarê Morton yê vê kofarê Mitch Silbera ew bi rêveberê zanyariyên polîsên New Yorkê bû. Bizalalî peyam û fikra Daişê weke tevgerek hêjî maya û lê derê ye. Zêdebarî ku Daişê weke rêkxistin her maya lê wê derbexwariye. Îro Morton û Silber torên bi navê Parallel Networks bi rêve dibin. Ew komaleke karî dike ji bo ku radîkalîzmê li cem cîhadiyên berê nehêlin û kofara ehûl teqwa
و کۆفارە ئەحول تەقوا ji dahênana wan e. Ji bo vê me hizrên xwe di peyamê da kirin. Ne ku tenê giringe peyamek rêk û pêk hebe. Lê giringe bi şêwekî ji bo wan kesa bihêşandin yên ku berê wan li Daişê ye ji bo ku bala wan bikişîne. Vê weşanê miştûmerek sivîl înaya holê lê gefa kuştinê li damezrênerên wê têkirin. شاندek ji yekîtiya parlamenterên navnetewî serdana avahiya HDP li Ankara kir û bi hevseroka HDP Pervîn Buldan û karbidestên HDP re kom bûn. Dago pirsgirêkên parlamenterên ji HDP giftugû bikin, zaniyariyên zêdetir di vê raportê de. Heyeta Yektiye ya navbera parlamentoyan li Meclisa Tirkiye serdana Partiya Demokratik ya gelan HDP kir. Heyeta Yektiye ji aliye hevseroka HDP Pervin Buldan û berpirsê karên der yê HDP Hişyar Özsoyva hate pêşwazî kirin. Navenda Heyeta Yektiye ya navbera parlamentoyan li Cenewre'ye. Karê wan yê herî zêdetir li ser pirsgirêkên parlamenteran û kêşeyên aştî binpêkirina mafê mirovan disekinin û 138 endamê vê Yektiyê jî heye. Di vê hevdîtinê da hevseroka HDP Pervin Buldan zêdetir li ser girtin û darizandina parlamenterên HDP sekinî. Gelek parlamenterên me di zindana de ne û tên darizandin ji bo vê jî hatina heyetekî ku girêdayê neteweyên yekbûyî û yekitiya parlamentoyan pekdîne giring e. Em bi pêşwazîkirina wan gelek kêfxweşin. Di heyeta Yektiye ya navbera parlamentoyan da beşa ku li Tirkiye temaşe dike. Ji 8 kesî pêktê evana li meclisê HDP guhtar kirin. Piştî vî diyar kirin ku pirsgirêkên HDP di nêz ve dişopînin û li ser girtin û darizandina parlamenteran jî disekinin. Armanca heyeta me ew e ku demekî dirêj binpêkirina mafê mirovan da lêkolîn bikin. Di destê me de vê gavê 61 dosye hene. Em dixwazin rastteqîne wan vekolin. Ji bo wê jî ana li gel we hevdîtin çê dikin. Komîteya me bi van dosyeyan da eleqedar e. Heyeta Yektiye ya navbera parlamentoyan girêdayê yektiya netewane. Daxwazê wan ew bû ku bi parlamenterên ku ana zindankirîne bu an ra hevdîtin çêkin. Lê ji bo hevdîtinê wan li Tirkiye destûr derneket. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara. Roja sêşemê dadgeha welatê Botswana qanûna netawankirina seksa hevragezî pesend kir. Dadgeh pir bû bi çalakvanên ku piştgiriya hevregezxwazan dikin û wan bi kêfxweşî guhdariya dadwerî kirin. Dadgeha bilindiya Botswana got ku tawankirina seksa di navbera du hevregezxwazan de bêrêziyeka mezin e û ku ev tiştekî taybet e. Amnesty International bang li welatên dinyên Efrîqî dike ku heman pêngava Botswana bistînin. Li Newyorkê mozexana kereste û alavên çûn û hatinê festîvala salane ya 26mîn ji basan re li darxist û di wê de dîroka tirên û basan anîn berçavan. Müzeya hatin û çûnê ya New Yorkê ku îsal cara 26an Festîvala Otobûsan a New Yorkê li parka pira Brooklynê li darxist. Festîvala Naborî ji bo ku dîroka 8 saliya otobûsên New Yorkê ji Newyorkiyan re nîşan bide hate li darxistin û gelek balkişan serxwe. Yên ku hatin festîvalê ketin nav otobûsên kevn û tê de fotograf girtin. Festîvala ku ji gel re wekirî bû li cihekî wisa hate li darxistin ku beşdaran dikarî li dimena xweşika New Yorkê binêre. Serokê hatin û çûnê ya New Yorkê Andy Byford balkişan ser dîroka otobûsên ku di festîvalê de tên nîşandan û wiha domand. îsal cara 26ana em festîvala otobîsan li dar dixin. Ew otobîsên ku em li vir nîşan didin ji sala 1930 vir de tên bikarînan. Me ev otobîs heta vir ajotin û bi vî awayî me ew anîn vir. Bigiştî me 8 otobîs anîn vir û modêlên wan jî hemû cihê ne. Ev otobîs hemû
مالنشینن لێ هەموو کار دەکەن لەورا هەرتم تێن کۆنتڕۆلکردن و تعمیرکردن ئەم هەموو پرزگرەیەکن ئۆتۆبیسی خۆ چارەسەر دەکەن لە هەر دەرێ دنیای هوندکارن ڕاستی چالاکیین و هاوەرن لێبەلێ تیما من خەباتە گەلک باش پێکتینە هونتنێ ساڵی جارێکی دکارن وان ئۆتۆبیسان ببینن ئیرۆ من دیت کو هەزاران کەسین هاتن فستیوالی گەلک کەیفخۆش بوون. Rêvebira Muzeya Hatin û Çûyînê ya New Yorkê konçeta en bençiwenga got ku muzeya wan muzeya herî mezina hatina Çûyînê ya Bakurê Amerîkayê ye û wiha domand. So the New York Transit Museum exists. 26 ساڵن ئەم وەک مۆزەیە هاتن و چۆنێ یا نیویۆرکێ ساڵی جارێکی فستیڤالە ئۆتۆبوسان لەدار دەخن. مۆزەیە مە مۆزەیە هەرێ مەزنە هاتوچۆیە یا باکووری ئەمریکایە. هەر ساڵ نێزیکی 9 ملیۆن کەس تێن سەردانا مۆزەیەن مە. ئارمانجا مە ئەڤەک و بڕێیا مۆدلên cihêyên ئۆتۆبوسان jî welatiyên نیویۆرکî re jî nîşan bidin. Kadîroka hatin û çûnê ya Nîwyorkê çawa gehiştiye îro. Navê vê ûtobûsa ku hûn dibînin 3100 e û yekem ûtobûsa bi klîma ya sala 1952 e li Amerîkayê. Bi saya festîvalên wiha em xwenîzî civakê dikin. Di heman demê de festîvalên me di cihên gelek xweş detin li darxistin û aliyê herê keyfxweş ê vî karî ev e. Armanca me hem jî hemwelatiyên Nîwyorkê re û hem jî ew mirovên ku têne Nîwyorkê nîşandana van otobûsên dîrokî ye. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York. Davud Keleşoğlu ku ji bajarê Wanê ye ev 2 sal li Stenbolê firinek nanê tenûrê vekiriye ku nan bi şêwaza devera Wanê çêdike. Fermûn digel vê raportê. Davud Keleşoğlu ku ji bajarê Wanê ye li navçeya Esenyurda Stenbolê ev 2 salin mala tenûrê ji xwe re vekiriye û nanên gelerî çêdike û bi van nanan hem debara xwe hem jî debara malbata xwe dike. Her roj li ser agirê êzingan nanên lewaş, nanên xirtik an ji bi navê xwe din taptape û kadetên çêkirin û ev kar kedekî mezin dixwaze. Ev karê kedeke mezin dixwaze di navbera jin û mêran de hatiye daveşkirin. Mêr hevîr dikin û jin jî li tendûrê dixin. Bi xêra hevîrtir şê ku nehêle nan bi rojan xera bibe û dihêle ku were xwarin dilê müşteriyan rihet dike. Müşteriyê van nanên geleriyên ku li ser her sofreyê cihê xwe digirin bi gelemperî kurdin. Ji ber ku zêdetirî welatiyan yê li vî navçeyê jî kurdin. Dîsa ev tendûr her roj ji serê sibê saet 7:30 heta êvarê saet 11 vekiriye. Nanên ku derdikevin hem diçe ser sofreyên gel hem jî diçe ser sofreyên salonên taştên Wanê. Keleşoğlu ku xwediye vê kargehê ye dibêje ew ji karên xwe pir hez dikin û wiha dibêje. Bu işi yaklaşık 2 senedir yapıyoruz. Ev nan digihîje gel em pir kêfxweşin, muşteriyên me jî kêfxweşin. Karê me hem ji aliyê fîzîkî û hem ji aliyê menewî ve pir zehmet e. Lê em bi hezkirina vî karî dikin. Nanê ku tê çêkirin bi gelemperî ji aliyê Kurdan ve tê kirîn. Li aliyeke din hin karmend ji li vê kargehê dixebitin. Yek ji van karmenda ji Feyrûzsal daşiye ku bi saetan li ber tendûrê disekine û nan lê dide. Sel daşı behsa zehmetiyên vî karî dike. Kolay bir iş değil. Yani ne kadar öğrensen, ne kadar ustası da olsan çêkirina nan nehêsane gelek zehmet e. Tu çiqa jî hoste bî dîsa jî teeciz dike û xwe didî li ber vî karî. Lê ji ber ku em nanên gelerî çêdikin pir keyfxweş dibin. Bi vî karî ez hem arîkariya malbata xwe dikim û hem jî bo xwe azadiya abûriya xwe pêk dînim. Her wiha xwediyê kargehê Keleşoğlu ji para xwe ji krîza abûriya li Tirkiye standiye. Li ser vê yekê jî wiha dawî li axaftina Wanê. Geçen sene biz bu işi yaparken me jî gelek zirar dîr ji vê krîza abûriya Tirkiye torbeyekî arî par bi 6 lîreyan dihat kirîn. Lêbelê îsal 120 lîreyên Tirkî ne. Mesrefa me gelek zêde bûne. Ez dikarim bêjim di vê krîza Tirkiyê de tiştê herî erzan nane. Em jî şerê peydakirina nan dikîn. Men Botanî, Dengê Amerîka, İstanbul.
د سالا 2016 دا 165 چالاکوان لی ولات کولومبیا هاتن کشتن. خانمک هنرمند برای خویا تایبت وان کسان ببیرتینه. ناون کسن مری جاده این بولیوار پلازا لی کولومبیا پردگه. هنرمند دورس سالسیدو دگر کمکا جخو بخشان پیشنگه هکل در وچه کرن جبوان چالاکوانن که د سالا 2016 دا هاتن کشتن پشتی کوره کفتنک هات امضا کرن. خو بخشان به پارچه این شوشه ناو 165 چالاکوانان نویسین کول سرانسری امریکا لاتین هاتن کشتن. ریخستن مافن مروف ددن زانین کو زیدی 506 چالاکوان جه سال 2016 دا تانها هاتن کشتن. دسالادار باور دکن کو چالاکوان جه آلیه گروپن چکدار نقانونی هاتن کشتن. هنرمند دورس کو ولاتیه که کولومبیایه دبیجه کو شوشه سمبول شکستنه و بولیوار پلازا هلبجار جبو پیشنگه ها خواه جبر کو گلک آواهین حکومی لورن و پرانیا خو پیشاندان لور بریوده چن. افجی چیروکا جنک و هفجین خویه گول نیویورکی مینا چایخانه که وکرنه بناوی چیاس بات گو به شوازا پاکستانی چای و قهوه پیشکشی خلکی دکن به آوای کی رنگین و جوان کابری خو بدن و راپورته. Evji hincudayên dünyayê navê Xalideye û ji Pakistanê ye. David Amerîkayê, İtalyayê û ji bajarê Los Angeles ya Kaliforniyayê ye. Ji sedema nerazîbûnên olî yên malbata Xalideyê û nêrînên nebaşî yên derheqê Pakistaniya yên malbata David wan bo ku malbatên wan destûrê bide ku bizewicin gelek hewildane. How are we going to ever Em ê wiya çawa ji malbatên xwe re bidin fêmkirin. Ew ê bi çi awayî digel me bin. Ji ber ku her du aliyan jî bertekên gelek xirab nîşanî wê biryara me dan. Me nekarî bû bi teqezkirin û pîrozkirina wan vê pêk bikîn. Xalide û David malbatên xwe bo hatina digel hev îkna kirine. Demên ku me malbatên xwe dahanî li gel hevûdin, gelek caran axiftina bi hevûdin re red dikirin û di wan deqeyan da çayê li ser wan bandor dikir. Çayê ramana wan guhert. Wekî helandina cemedê bû. Xalide û David di 2014 de piştî qaylkirina malbatên xwe zewicîn. Ramana ku çay her du malbatên wan hanî bû digel hev ilham da her duyan ku viya bikin tiştekî berfirehtir. Me biryar da û got baş e em wekû jin û mêr hatin digel hev. Lê aniha em ê jiyan û dinyayiyên xwe jî bînin digel hev. Wan li Pakistanê di dibistan vekirin û perên xwenê ji vê karsaziyê alîkariya gelek projeyên bojinan kirin. Bêguman di navbera karsaziya wan û tiştê ku bi eslî wan haniye digel hev têkilî heye. Kafeyên çayê. Coconut milk, the coconut rose? Absolutely. It's a really good one. Ew yek kafeyek çayê li Arizonayê û yek jî li New Yorkê dişuxulînin ku bo sedan mirovan çay pêşkêş dikin. Ez bêjim ku ev cara şeşê ku ez têm vir û ez mirovan jî tînim ji ber ku çay pir xweş e û hindirî kafe jî mikemil e. Hemû kes jî vir hez kirin. Ev cihê hestiyara min e. Li vî bajarê mezin nûneratiya çanda min dike û li gor min bi rastî ev gelek xweş e. David dibêje ku jiyana rojaneya li Amerîkayê mirovan ji hevûdin dûr dixe lê çay vê valahiyê tije dike. Bi rastî çay ve xwarineke ku mirovan tîne digel hev û dibe sedem ku hevdû binasin û li Amerîkayê em kêmasiya vê yekê dibînin. Xalide û David hêvî dikin ku kafeyên çayên wan wekî ku çay rîka malbatên wan şikandî bû rolek bilêze ku mirov zêdetir werin digel hev. بله لقمان اف وک ام دبینن یعنی براستی وان سالن داوی دا چای دناف کلتورا امریکی دا پر بلاف بویا لی جوازی اوی اوه کو چای لجم امریکیان نوک چای ما چای بشیره بله اوجی تشتکی یعنی درفتک مزنج جبو امریکا بیجن امریکا چاوا وان خلکانا دینه اف کلتورین جواز یج هفدو ام بیجن گلکی جوازی نابراندهی وان لجیه کی کوم دکه و ولو تشتکی جوان به یعنی زنگین دکه اف کلتورا وی خلکی ام بیجن او خانم جی پاکستانه زلامی ویج ایتالیایی گیان هفدول ویده جی چای ددن خلکی امریکی او تشتکی پر خوش راستی وک هف بشیه کی دناف خلکی دناف کلتورا چی دکه راستا بارکیشه بله
بلي رفيدم قشتن داوية في برنامج حياة برنامج دني هرشاد وبختار هرشاد